أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد فصل هرجي الله رب العالمين. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مبین سید و سرور و ریزان و سرو کمی محمد بی علیه الصلاة والسلام و لسر مالبات و هجا و حواله و گرین وی گودریا خدا جهاد و خبات و برخودان کرنا و لسر چقای گل پی ریچ و شوپاوان بمشن حتی رجا داویه حتی رجا قیامته. گلی تماشبانا گلی خوشکو براین هجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ بخير هاتين ونسجع عباراتين. أهلا وسهلا. السلام عليكم أبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جواني باشي. أفندم أبي؟ النص يثن. إيه أنا صاغل. سنر الاسم. غرفة اليوم. طب كرمانجي زاني كرمانجي. عرب. إذا tamam. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? hiçbir şey oturmuşum tembelih. oturmuş. تعرف بالعربي. أنت تعرف بالعربي. ها؟ تعرف بالعربي. ها. أي اسمك؟ اسمم؟ أي اسمك؟ نادي سنة ما عمام اسمك؟ يا أبي. ben Suriye'de geldim. Arabım Arap. من أين من أين البلد؟ ها؟ من أين أفندم؟ البلد؟ من أين البلد؟ أرفة. أرفة. البلد تمام هنية أيوب كانت. تمام. إمكانت محل هسه. أنا على العين على الرأس. أهلا وسهلا بك. ما اسمك؟ هنا؟ ما اسمك؟ ها؟ اسمي محمد. اسمك محمد. أهلا وسهلا. احنا نعامي أهلا. شيوخ. تمام. انتم مش شنو عمو؟ أنا من أنا من ماردين. ماردي. أهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. اي والله. سهل أهلا. حد. أهلا. شعار صاي جو قرنتي شنو قال منك الكبار. إيش قلت؟ اقول قال من قرنتي شنو قادي. أنا لا لا ما أفهم. أنا مشكلة لا شنو. أفهم. أنا قال لا شوف أفهم من عربيتك. تكلم بالعربية الفصحى. تكلم بالعربية الفصحى. أنا أتكلم بالعربية الفصحى. ها. تكلم التعبك معي التعبك. بالعربية الفصحى. عمو تاقبني ده تاقبك يا عمو. خيرك تاقبني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا. هذه بخاطرك. أهلا وسهلا. ووديعك. كن تمام. في أمان الله. كن في أمان الله. كن عليكم في السلام. أمان الله. ايه ايه. من قال لي تماشمان قال لي خوشكو براين هجام وتبدأ بخيرات تنسى شعبالة. أهلا وسهلا. بيكي عرب أو وده أبي إيشا قولونا يتب سليم ناكبي يعني بسليم ناكبي حيلك دبي إشي ده هاي دي بيتشيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم هم ماسكا المالا خوا الهواء باقج الدربة مو ندبر دبي خوا ملا مو هواء باقج بصيني أو ماسكا ناهي نقوم هو أكسجينك باقج بكشيني بيتر مو بين خوش كبي. ملا قالي تماشمان قال لي خوش كبراني جا صباح وتبدأ بخير وتبدأ بسات عبارات. أهلا وسهلا. رب العالمين لسورة أحزاب دد بيا أيها الذين آمنوا هيوانيقو إيمان باوري آنينا
اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكر الله تعالى بكن بالذكرك الزحف، يعني الزحف ذكري خدي بكن، يعني خدي تعالى بين بيراخوا بیرانینا خدا چاوایا گوام امر و فرمانی وی قانون و نظامی بین بیراخوا وقتا گو تشتک هاتا پیشیاتا کابی ما حلالان حراما ویدی جنو تی بکیم يعني دبيك وام هرتن تعالى بين البيراخوا هبالك تماشبانك هبالي علي كرمكم. السلام عليكم، صباحك بخير بي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا تجي بخير. قوت بيشترى قوت بي قديش ترى راضي بي تشارك خالص سيدا باش انت تشتكي تلبر بازي تشبانتيتكي ولا البرباز مش الكودي مانتي اخوك باشا باشا زاد تشتكي قنجة مقوت الكودي تي بقول الكودي ديار بكر تل ديار بكري قرش داغي الكودي لما تبيس قراش داغم هيدا باشا سلش عبات تلكوي تجديركي تجمازي داغي اش تناري سلش عبا مال چناري ولو دار ماري اب داري چلونا اب داري چلونا اب چنا ايه برا إذا مقول كرمك هم هبالي علي خالص سيدا كاببي ها كرمك برسيت هبن كرمك برسيت خبكا ام البندا برسيت انا ولا جاني تصاب مغوز بس يلا سلاف كيف دادم باشا اذا كان اخوة مقول بخير اخوة تشمرك عليه كلمة شهادتي بيشي كلمة شهادتي شو انا كم كلمة شهادة امام خالص سيدا اذا كان بيشي انا اخو لك لا تبي الله تاني مقصي في اورتا تو في كلمة شهادة بي ما على نتشكي كاتو في زحمة سشمر زعمت تشكي زعمت تشكوي تش باتماني نو اجمير ديني ما كربوران خليلا شميرديني كاتو في چند عوازي خوش ما بكت زاتش بو وعزي تاز هاتم جانياتا باشا سرت عبارة اهلا وسهلا مزنا مكان كلمة شهادتي اجمل بيشا ما شهادتي خالص سيدا اشتر اذا كان ببيجي ازي بيشي من المقو داريك بلاني بس توري كر وكم نزانبه يا نقعد بيت النزاني شخواد برسم نقعد بيت النزاني انا تزاني كما تنزاني ايكا بيجا اريم كاتر ابو عطال ما بك في بهارا خوش بي سري روجي بلي مزنا ربي عالم دبي مجورة دوار افبز دوار تشيلك دفه افان دوارا مجورة تشيكريا مجورة خلقان ديا ايواري وقتي قنواتين مقل ايواري وقتي قنوات حوين تينا مالي جورة كيف خشيا وقتي برو ونواتاجونة تشولي ابيا جورة ولو كيف خشيا ودنابا ما شرابك ولو جنابا واتشيكريا شرابك ولو يعني بحثا شير دكي او شراب دناب خوينيا ودنابا ريخ والزبليرة درد كبي شيركي خالص وشيركي صافية مش ولا درد خن وبرحتي وندفخن دبي ابانا نعمتي الله تعالى نعمتي خدينا با نعمتها بين بلا خنولو مزنا او بزيتا وي جاي دخوي وي تشيري دخوي وا بلي دارا دخوي ودنابا ويدا خدي تعالى تشتكي فابريقا شير تشكريا دنابا خوينيرا ودنابا زبلوري خيرا شيركي سبي صافي قلت على درد خي ما ابنا معجزة ما ابنا ما طبيعة مزنا كاس نقاري بيتشتي بكي نبلو بلا انسان قاري مقول هبا خالص سيدا شو انا معجزة قربانا خديم هلا كاتشكي وري برا سطح بروفيسور لي تو ببه وچا خود تعالى امرناك كانت شي ببه اري براتي هبان جا تاگوش ميردينم
اي باش ولا من تقول قيتش باطماني. نو اجمل ديني ما كربوراني خليلا. سرچاوه ملا انکی واضح خوش نی انسان ما قربانا خودی تمام بم. اذا كان بقول زيدا نكارم بركي هناك مهباني دي ورن لكان كتير فرصنا شما بك ناخذ جديد المجهوداري بك ازي در كبم دقنا فرصات جواب بدم. ولا انت قداري دي كم اقول قيت تفس شمار انکی. لازم واحد بكم تكاري بقري جو المجهوداري بك يعني در كبا والمجهوداري كازي وعذابكم. ايه تمام خالص سيدا. هذا هيدا هيدي خذي راحتي بتا وهذا سر چاوارا. هذا الرجل. بله گلی تماشاوانا گلی خوشکو براین هجا ربي عالمي دبيتشم سورة أحزاب بيا أيها الذين آمنوا أيواني أهل إيماني اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكر الله تعالى بكن زه خود تعالى بين بيرا خوا بيرانين الله تعالى چيا گو ام قانون و نظاماوي سيستماوي امر و فرمانيوي حلال و حراميوي ام بين بيرا خوا هو الذي يصلي عليكم وملائكته او الله تعالى رحمة خلوتك ملائكة دعاج وردك انجبو چه دقنا خود تعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور واشطاريتي كفر ودرخ بال روناهية إيماني با وكان بالمؤمنين رحيما وخود تعالى الرحمة خوا لباور من دا تنتك يعني لروجا قيامته لآخرته دا خود تعالى الرحمة خوا وراضيبونا خوا لباور من دا المؤمنة تنتك ايقو كافر بن خود تعالى رحمة خوا الواناك بله فائز حرام گناها وتي ما ابره تيك توك چاوان ما حلال ان حرام يا وهاجر تشكي قنجو باش دبي تيك توك ده بكي وبرا اشترى ولين حلالا لي وتي قلت تشتي غير اسلامي تشتي فحش وچپلو بادبي چپلاخلق وتعذيبون ورطبون دانس ورقص بادبي بحيائيه تشتي ولو بكي ابيا ايدهنجي دبي حرام وبريويج حرام كم تحيتهم يوم يلقون سلام أبان أهل جنة رجاء قيامته سلافا و تحية وان وتقول لك يبدوتين بالسلام يعني السلام عليكم السلام عليكم دو الدنيا يدجي مسلمان حرمتا و جبرت بالسلام عليكم سلافا و أوا ود جنة يدجي أوا وأعد لهم أجرا كريما وخو تعالى خلاتك مظن أجرتك مظن خو تعالى جوانا آماده كلي وجوانا حاضر كليا يا أيها النبي دبي يا بيخمر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما تشيان ديا قلت ببي شاهد ما تشيان ديا قلت مزقينية بدي باورمن دا بجنتي ما تشيان ديا قلت كافرة هشيار بكي جاقر جهنمي وداعيا إلى الله وما تشيان ديا قلت دعوة إنسانا بكي بال الله تعالى بإذنه بإذن دستوراوي وسراجا منيرا وما تشيان ديا قلت ببي لمبكا قو شوق وشمال بده بيشاخوا وبشر المؤمنين ويا محمد مزقينية بدا باورمندا بأن لهم من الله فضلا كبيرا اشترف الله تعالى بجوارا خيرك مظن ودانك مظن هيا ملك كرم كان شوي ملا سيدة طبعا بله قلت ماشي معنا نخير خودي نقول يا تشتا بري قلت تشرحتي بقدنش بكي حرامة تشيكي منو نقول يا بلا تشتا قلت تكي بلا حلال بي وبرا بيفا ورنا او برنا حرامة كي قلت يا قلت برحتي برا قدنش بكي حرامة تشيكي خودي ولو نقول يا
Revgam hoş pire kara silafel pire kab ki ma haram anna. Ya wana gotu çuy davereket mesela çuy maleke et mecburi haber bide. Ma billaliti tinaçe nava male. Yan illa derdeki tahayat tişeki bepırse işeki tişeki buqaze bima çava falan tişeki beje. Avut silafe bide zrara ve tüne. La baş bere ve pirakat nas nekit متبازي السلافة ليه بكم نخير السلافة مو زلام بيرك أنا كي لو تاكم مجبور ما عيشة كي تشيبو تي مثلا تشوي ويد كاني بيرك كي ولا إت مجبوري بير بيشتغلين هنا خد السلافة يجي بدي زلانة ويني Hoş geldin. Şunu baksana. كلام كان وانت خيرات Aleyküm. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا sağ olun teşekkür sen nasılsın? İyi dayı. Ne yapıyorsun? Nasılsın ya? Öyle bir gördüm seni bir istek atayım dedim. Bak iyi bir dayıya benziyorsun. İyidir. Hoş gelmişsiniz. Ben imamım. Ben sohbet ediyorum. Sorularınız varsa, dini sorularınız varsa buyurun soru sorabilirsiniz. Hocam şimdi dini severiz. Ha, Allah'a güzel. şükür Müslümanız. Dini sorularımız yok. Allah yukarıda bizi görüyor. Allah'a inancımız sonsuzdur. Zaten her şey kitapta belirli bir şekilde söyleniyor. Ama yine de sağ ol hocam. Sizin gibi insanlar kaldı mı? Tamam, teşekkür ederiz. Sen Şimdi bize dedin ki sen bize dedin birkaç ki tane böyle şeyler söylesen hocam. Evet dinliyoruz hocam. ne söyleyeyim? Ya sen bize bir iki şöyle anlamlı güzel şeyler söylesen hocam. Tamam, güzel şeyler söyleyeceğim. Allah'a inanıyorum. Ne demek? Şimdi sen dedin biz hepimiz Allah'a inanıyoruz. Peki Allah'a inanmak ne demek? Yani Allah'ın varlığına inanmak nasıl diyeyim sana dayı? Yani bunun bir anlamı yok. Her şey zaten bak benim Tamam, hayatımda bak. müsaade et ben söyleyeyim. Kendimce Şimdi Allah'a inancımız var. Allah'a inanıyoruz. Sadece Allah'ın var olduğuna inanıyoruz demekle iş olmaz. Dünyadaki bütün insanlar Allah'ın varlığına inanıyor. Evet, buna da inanacağız. Allah'ın var olduğuna. hocam bir şey İnatın. söyleyeyim mi? Evet. Bütün insanlar var olduğuna inanıyor ama bazıları hala inanmıyormuş gibi Ha. davranıyor. Bazıları hala neden? Tamam. Ha, ben de o noktaya gelmek istiyorum. Her şey ortada. Mesela dışarıda yürüdüğümüz yolu gördüğümüz zaman aklımıza direkt Allah geliyor. Çünkü bu nasıl burada duruyor diye. Herkes bunun farkında. Evet. Bazıları hala yok ben ateistim Zaten- diyenler var. Ha. Ben de o noktaya gelmek istiyorum. İçin uğraşıyorlar. Ha. Evet. Amaçları ne hocam Şimdi- sence? Hele müsaade et. Sadece Allah'ın var olduğuna inanmakla insan mümin, Müslüman olmaz. Bu sadece bu Allah katında yeterli değildir. Allah'ın hem varlığına inanacağız hem de Allah'ın tek ilah, tek Rab olduğuna inanmamız gerekir. Hani la ilahe illallah diyoruz ya. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani şehadet ediyoruz ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah ne demek? İlah kanun koyan, emir ve yasak veren, yönetici demek. Yani sadece ve sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. Allah yasama yetkisinin sadece Allah'ta olduğuna, hiç kimse Allah'ın yasa ve kanunlarına zıt kanun koyma yetkisinde değildir. Bu Anladım yetki hocam. sadece ve sadece Allah'ındır. Allah'ın varlığına da inanacağız. Allah'ın tek ilah olduğuna, yani onun emir ve yasakları dışında hiç kimsenin emir ve yasaklarına boyun eğmeyeceğiz, itaat etmeyeceğiz. Kelime-i şehadette bu Eyvallah demek hocam, istediyor. helal olsun. Hocam bakın buradan size sorular var. Onları size soruyorum. Hele hocaya söyle buradan hediye göndermek günah mı? Hani mesela burada insanlara hediye gönderiyorlar bir şeyler oluyor ya hocam. Bu Evet. günaha girer mi? Şimdi eğer burada İslam'a aykırı bir yayın yapmıyorsan, İslam'a uygun helal bir yayın yaparsan ve dilencilik de yapmadan, yani gönderin diye dilenmeden, Yürü be hocam. Yürü be hocam. eğer müsaade et. Eğer İslam'a uygun yayın yaparsan, insanlara faydalı, ister dini konuda, isterse mesela tıp doktorluk konusunda, isterse herhangi
ziraat konusunda olsun, hayvancılık konusunda, yani insanlara faydalı bir iş yaparsan, yayın yaparsan, faydalı bir yayın yaparsan ve istemeden, yani dilencilik yapmadan da kendiliğinden sana hediye gönderirse helaldir. Yok, bunun zıddı, bunun tersi, haram bir yayın, fahşiyat, zina, çıplaklık, edepsizlik, hayasızlık, İslam'a aykırı yayın yaparsan, bu istemesen dahi, yani gönderin demesen dahi onlar sana gönderirse sana da haramdır. O gönderenlere de bu günaha ortak oluyor. O da günahtır. Çünkü bu hediyelerin gelmesiyle o yayın keşfete, TikTok keşfetine düşüyor. Seyircilerin çoğalmasına sebep oluyor. Bu şerre vesiledir. Şimdi Yardımcı hocam oluyor. mesela ben yayın açtım. Yayında böyle çocukların veyahut da böyle insanların görmemesi gereken şekilde davranıyorum. Aynı senin dediğin gibi, yani günaha uzatan bir şekilde. İnsanlar da bana hediye attıkça bu videoda keşfete düşüyor. Keşfete düştüğü zaman benim yaptığım kötü şeyi daha fazla insan görüyor. Aynen Bu da öyle. ne oluyor? Daha fazla günah oluyor değil mi hocam? Doğrudur. Hocam bak ne diyor? Hoca şimdi diyor, bak bir şey söyleyeceğim. Günah mıymış? Hayır, hediye atmak günah değil. Hoca diyor ki eğer diyor kötü zina durumunda bir yayında onu destekleyerek ona hediye atanlar veyahut da böyle hediye dilenenlere günahtır diyor hocam. Doğru konuşuyor, helal olsun. Hocam şöyle söyleyeyim. Benim bir 13 bin falan takipçim var. Ben hep yayın açıyorum. Ben aslen fırıncıyım. Baba mesleği. Hocam beni bilen biliyor. Hiç kimseden hediye istemem. Sağ olsunlar, bazen geliyorlar atıyorlar. Allah razı olsun diyorum. Geçiyorum. Onlara da günah sayılmaz Evet. herhalde. Tamam. Yok, orada günah olmaz. Yoksa İslam'a ters, yani bir şeyler sohbet olmazsa, yani kızlarla ilgili, çıplaklıkla ilgili, zinaya teşvik konuşmaları olmazsa, edepsiz yayınlar olmazsa bir zararı yoktur. Ama hocam gerçekten doğru konuşuyorsunuz ama burada birçok insan var, o sizin dediğiniz şeyleri yapmaması gereken şeyleri yapan birçok insan var. TikTok'ta. Evet. Hala başka müsaade ederseniz ben bir soru sorayım. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misiniz? Kelime-i şehadeti. Söyleriz hocam. La ilahe illallah İyidir. Muhammeden abduhu ve resulullah. O kelime-i tevhiddir. Kelime-i şehadet başında şehadet, eşhedü'yü söylüyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Manasını da bize söyleyebilir misin manasını? Allah büyüktür. Allah birdir. Başka da büyük yoktur. Fazla da bilmiyorum hocam. Yani biliyordum da şu an heyecan yaptım diyebilirim. Tamam. Allah büyüktür. Tamam, doğrudur. Allah büyüktür. Fakat burada Allah'ın büyüklüğünden bahsetmiyor. Allahu Ekber'in manası Allah büyüktür diyor. Allah, la şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani ilahlar çoktur. İlahlar çoktur fakat hak ilah tek Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimseyi ilah kabul etmiyoruz. Yani Allah'tan başka kanun koyma yetkisini, yasa belirleme yetkisini, emir ve yasak belirleme yetkisini, şunu yapın, şunu yapmayın, bu yetkiyi Allah'tan başkasına kimseye tanımıyoruz. Kim yasama yetkisini kendinden bulundurursa, Allah'tan alıp kendisine verirse o kendini ilah ilan ediyor demektir. La ilahe illallah, bunu demek istiyoruz. Kanun koyma yetkisi, yasa belirleme yetkisi sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Bu hakkı Allah'tan başka hiç kimseye tanımıyoruz. Bu sahte ilahları, sahte kanun koyucuları, yasa belirleyicileri red ve inkar ediyoruz. Sadece Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğiyoruz. Manası budur. Ve yine şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Vallahi hocam sağ olun, Allah razı olsun. Buradaki arkadaşlarım tamam. da çok Var güzel mı şeyler başka söylüyor söylemek arkadaşlar. istediğin? Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun, hepiniz hoş geldiniz. O zaman yoksa Allah rahatlık versin, belki başka yayıncılar, seyirciler gelir. Başka misafirler. Sağ olasın her şey için. Kendine iyi bak. Teşekkür Allah'a ederim. emanet ol. Allah her zaman birdir ve tektir. Allah'a şükür olsun. Evet. Yaşadığımız her hayata şükürler olsun. Burada dilencilik yapan insanlara da benden bir söz olsun. Arkadaşlar, eliniz kolunuz bacağınız tutuyorsa gidin çalışın. Benim bir maddi durumum var. Allah'a şükür yüksek bir durumda ama
Ben 10 yaşımdan beri o fırının başında kürek sallıyorum. Babamda para desem var ama ben o küreği sallamadan o parayı yemesini de bilirdim. Şurada yayın açtığım zaman milletten para almasını da bilirdim ama elim kolum tutuyorsa ben çalışıyorum abi. Size de tavsiye ederim. Tamam, sağ olun. Kimseyi de Teşekkür günaha ederiz. sokmayın. Hocam kendine iyi bak. Allah'a emanet. بله گلی تماشا مانه گلی خوشکو برین هیجا و خوانا چغالی حرامه گلی تماشا مانه وگا اف حال حاضر دیانت تجاری اسلام حق تمثیل ناک هم beş خورا باش زانمن وتي ما اسلامي تمثيل دكي انا نخي يعني اب ديانت وهناك بروفيسور والهياتشي واشترى بيجم اسلامك حتى دركي دبيجن اسلامك تمامي وان آية القرآن حموها نكارن بين نصر زمان حديثين بيغمبر عليه الصلاة والسلام حموها نكارن يعني هناك آية القرآن إذا هنا قالك عالم قالك ملا نويرن ديانات نوير بين نصر زمان وتقول بين نصر زمان لحسابه هناك أناي يعني دولة تشتاقوا مساعدة شيرك بفلان فلان قونية بيجي وبيجي هناك آية هنا نل حسابه دولتنا مثلا نكاري وابيجي حاكمية جاء الله تنيري يعني حقي قانون شكرني حقي يونتمي جاء الله ريا نج إنسان ريا أفيد نكاري بيجي إن الحكم إلا لله حاكمية نشتك كثيرة يعني قانون شكر نشتك كثير إلا جاء الله ريا خود تعالى الدين شيان ديه وعلاقة خوش حياته ما حموي بينه دولتها لا يخلق بيجي شيء لا يخلق بلا دين علاقة خوش شيء دولته نوينه يعني دولة سروك ومصنع دولة شي قانون وياسايا درخن بلا دين علاقة خو منوينه ضد يويجي بهم كانن تشتي و ياسانا ضد يويجي هم كانن درخن حلال اسلامي هم كانن ياساق بكن ياساق اسلامي هم كانن سربس بكن ديانت نكاره في نقطة بيجي وقت يقول بيجي سروكي و دولة قبول ناك يعني ديانت اسلامي تمثيل ناك قال تماشي وانا بني گنی تماشاوانا علي شريعتي قلت ما چاوي علي شريعتي باشا او جي عالمك اسلامي قلت ما عيسى تشاوي يا عيسى او جي پیغمبرك اسلامي پیغمبري الله تعالى يا ايمانا ما مسلمانا مجبوره بحمو پیغمبره هبي ام ايماني بمحمد عليه الصلاه والسلام يشتين و پیغمبري برياوي عيسى جي موسى جي آدم نوح صالح ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف شعيب زكريا داود سليمان أميمان باوري وقع پیغمبرتين إسلام جو قرآن وحديث إسلام بي قرآن وبي حديث چنابه قيناغ إسلامي ددونا قرآن والسنة قرآن بي سنة چنابه بي حديث چنابه ربي عالمي قرآن ده بري مده حديثا بله جالي تماشا مانا جالي خوشك برايني جان سورة شعراء دست پی کاوی ده چند آیتا گلی تماشوانا امی انشالله بیشن مثلا حديث جروجع والبهات لنا بيسانن كي قلت يبشتي بيغمبر دصت صاليات لنا بيسانن وندرواتك ابيا فرة اصحابين بيغمبر عليه الصلاه والسلام هيد زمان اصحابيه بيشتي وفاته بيغمبر اصحابيه حديث نبي ساندن وي بدفكي جويلت قلت وي بدفكي جويلت قلت وي جويلت قلت وي جويلت قلت
وحتى قويدي بتمامي نقوى هذا حتى قويدي بتمامي زماني فان مذهب دا شافعي حنيفي مالكي بخاري مسلم ابن ماجه ترمذي طبراني هاتن النبي صلى الله عليه وسلم كيد بيجي بيشتي بصد صالي هاتن النبي بلا دصد صالي جيبي اي ويش ويلد قوت تكي ما ينقصاني نتي خسني دا ويجي بيرات النبي صلى الله عليه وسلم بلا هزار صالي جيبي هاي ويبدبكيش ويلد قوت وبين ليش كي من نقصاني نخس ويش جوي ديره قوت ويش جي ديره قوت نورمالا يعني اما بس سي نسل تشيبون سي نسل ما تشيا از وبابي منو قالي من يعني نابنا منو قو قالي مش بابي مره قوت بي بابي مش مره قوت بي ابا سي نسل بيجي نزيكا 105 سال در باس بو مثلا قالي من 6 سال بري مربي قالي من 6 سال بري مريا 6 سال بري بابي قالي من مريا اي ويش بابي مره قوت اي بابي مش مره قوت واجي نهاش كوري خوره بيجم يعني عيني تشتي اسبي نليزم ويدي بشرة تورني مني دوا بنفي سيني مازات شكي زحمته يعني اذا بوفر وحديث يقول بفرال سنة بي بيغمر هاتنا قلتنا حمو جاتنا فقط عندنا كي جان حديث راسه كي جان فرا هي هنجي عالمي اسلامي حمو جا فقط عندنا تفتيش كرم ملي قالي تماشوانا قالي خوش قبلاني يجام ولا اب اشياء قرونا استوصيناكم يعني باوريا مليناي چونكو با قالك در دور اما قماناست كن اختيارا وما بهيستنا حتى انا هالسبو ساغلمون بيشتي بي عشيرة نخوش كتن وقال هناك شي مرن يعني تمام ربع عالم سورة الشعراء آيتا دو او سي وادد بيچن تلك آيات الكتاب المبين يا محمد اوانا آيات و كتابا قو حمود شتي اشكرت كي تمام لعلك باخع نفسك على أن لا يكونوا مؤمنين تزعف بين خطان دكي وتعادز دبي جبو يقو أبانا إيماني ناينن يا محمد تو وظيفة خبك إيماني تاني ناينن إيدي قنستو تدا تنيا نخير حوالي فارو قلت بما از زكاة أخوة بهدية جبير بشينم تيك توكيرا ما تشيد بيش نخير چنابين قطعيا چنابين لولا أفنا حمونا كبن جوي كسيكو ناين جوي إنساني را نيبيد بهتر دچنش خودية تيك توكيرا قطعيا أب زكاة قبول نابي مثلا تبي از 10 مليون بشينم أو 10 مليون 6 مليون واد دچش تيك توكيرا 4 مليون إيدي ولا جوي إنساني قلت جيرة دشيني قطعيا چنابي أنا يا محمد إن شأن ننزل عليه من السماء آية اگر هم بخوازن هم کانیج آسمان آیت و نشانه که جوار بشنن فظلت اعناقهم لا خاضعين ويدي ويستوي و جيرا وبطوينن وتسليم بكن ويه قبول بكن لبلي وما ياتي من ذكر من الرحمن محدث چه آيتك نو ذكرك نو نشانك نو عبرتك نو درسك نو اشترب خداي رحمن و جوارته إلا كانوا عنه معرضين برق وجد قهرين يا محمد فقد كذبوا أوان كافرا تل وآيات مال فريق الباندن فسيأتيهم أنباء ما كانوا بي يستهزئون خبر در حق وان تشتيقو حنك وتنازي خبيت كرن وبسرواد وري نخير فطرة وزكاة لغير مسلمان ناچي قالي تماشوانا
ها انسانێکی کی نه مسلمان جیرانê te bê tiqenciyê wekî din ji malê xwe tiqenciyê lê bike ne guneha alîkarî kewî xizmeteke wî bike ne guneha lê dibêje zekatê fitrê bidime xeyrî musilmana zekatê fitra li xeyrî musilman naçê ji gundê Kerbelanê Xelîlî ma çi dibêje yani tişinek kelevajî pûç dibêje İsa abdê Xwedê û pêxemberê Xweda ya musilman e ji Xwedê re teslîm e çawa ne musilman e pêxemberê Allah Teala hemû jî ji Xwedê re teslîm in yani ma pêxemberekî yekî ne musilman be wê çilo çêbê pêxembertî wê çawa çêbê yahu dibê min rojî negirtiye mazê ez genim wa bidim ma çê dibên çênebê yahu tu mecbûrî qezayê xwe bikî bi genim tu bêzê fidyê bidim kefaretê xwe bidim îdazê ji qezayê xilas bim tu ji qezayê xilas nabî tê mecbûrî qezayê xwe bikî ya fitra me bêjin bila 25 milyona ne kêmtir bê îdî çi qas zêdetir bidê baş e Gelî temaşevanên gelî xwişkî birayên hêja bi xêra xwe vê weşana zindî par bikin şevalê xwe re bişênin Havalê Şahin tu çi dibêjî min fêm nekir çawa yani di camiyê de çi yani genca tavêjin çi dikin min fêm nekir pirsa te de wextê got tu nexweş bê nexweşiya te tu zanibê tê rehet nebe ahengî tê kefaretê xwe bide lê got zanibê tê rehet bê tu mecbûrî qezayê xwe bikî ne nexweşîke giran bê nexêr ji bo heyvekê te rojî negirtiye 5 kîlo çê nabekî ji bo her rojekê tê 3 kîlo genim tê tu mecbûrî bidê belê yani cîranekî moyî ney musilman feqîr jî bê tu fitra û zikatê nikarî bidî de fitra û zikat lê naçê ha tu karî ji malê xwe tu qenciyekê tu karî lê bikî lê tu zikatê nikarî bidî de belê tu qurbanê ji bo çi tu bêzê bidim qurbanê ji bo rojiya xwe yani ji bo rojiya xwe tu bêzê qurbanê bidim çê nabê dibê ma însanê got epîlepsî bê û halo hişê xwe winda bike bêhiş bike bê ma rojî xira dibe na nexêr yani bêhiş bike bê rojî xira nebe dibê ez î zewcandî me û bavê min û ew fitra min didin ez î li bajarekê dinê ma yaw gava tu izna wan bidê çê dibê weka yani got tu ji wan re gotibê îdî min wekira wekîlê xwe hûn carê fitra min bidin çê dibê yani dibê malayê mizgetê daîm deb tavêjê xorta ji bo çi yani mesela dibê xort
از بیشم لمیش ناکن خورت روزی ناگریم گو به اب خورت مثلا دیچنم قماری دلیزن دیچن کچکار راد من رودنن حقیقی های گو باگوتنا بیشه ولو نکن دقنا نابیشه و راستا حتی درنگ اب خورته ما چتکن سری وات تلفونی دت پاپ چی دلیزن و تقحوادنا ناین مالی حتی درنگی شبه و بیاد بابی خو ناکن لمیش ناکن روزی ناگرن اسرار اروینا و بحرامية وبالزنا معناها بلاش بارم بعافر يا تبدي مالباتك تني نخير يك تني چنابي جندكاي مو بدي سيكسا مو بدي سيكسا چترا راستا اگر او رهاوا خورتا نلوك يا اسلامي بي رهاوا وك يا باصناتيف شرقي جيا ولو بشكله ولو شكلك نخوشك بي يا ندشكي باشا يا هما بدا سي مالا باشا جبو الشافعية بريان مجا مغربي بل سنة دركا سنة كاريب كي بريا عايشة يجد كاريب كي بله سر چوار انا وسنة قالي تماشوانا قالي خوشكو برانا هجاي دامل بدي وشانا خواصن ديب داويب كد من خير خوشيدا مالا وتبدا با خدا خيرا وقبول كي خداش راضي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.